Allah'ın isteyenini düşünmek gerek de. Dinimizin de ulkan isteyen zatının biri ak yürek bilen didarlaşmak, ak yürek bilen muhabbetleşmek, ak yürek bilen daşına tutturmak. Yani hemin oturanımı elbette bir adam kavatta ağlap namaz okuyup oturuşumuz Hudayın yanına erzişken. Doğrudur ol halvatın önüne uğraş soğabı vardır. Ama bir muhabbeti koşuğulu, aşka koşuğulu, pesperçiliğe koşuğulu, tekebbürlükten daşlık, tekebbürlük diyen bir ajdar var, bir dargıt diyen bir qarı yel var. Şondan daş olupdur. Biz sadece muhabbet saçağın daşını alıp oturmak, kulli izzet, kulli sevap, kulli bereket. Adam iman menen saçağın daşına geliyor, imanı dolup, ışık bilen Hudaya yakın olup saçağın daşından turup gidiyor. Kulli ser, kulli ramz, kulli bir ışık muhabbet da. Huday sizden razı olsun, Allah maksadını yetirsin. Yani sadece göğüzümün daşını alıp çay içip oturmalı, şudur ibadettir. Adam bir soğan işiden yürüyün caylaşıyor da, bir tesbih saniyen kâda, ağırlan tesbih önünden çıkıyor, bir Subhanallah, Subhanallah diyen, ya bir zahmetliler var, bak umrah diyen, hac diyen, ya bir kavatta namaz okuyacak. Ama din ışkınna, din muhabbetine bir didar oturuşumuz şudur ibadettir. Tamam Peygamberlerin de sünneti de selamlaşmak, didarlaşmak, oturuşmak. Hazreti Adem'den ta Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam tümolyanca hem Peygamberlerin sünneti de yürüyün falanın selamına var eylin demekte. Allah maksat muradını yetirsin. Aleykümselam. Böyle sahipleri mi? Barakallah. Barakallah. Hani kaptan dalil. O ya karışanlı yok, karışanlı da size bunları 50 yıl kurmalıyım ya. Barakallah. Barakallah. Tamam. Eyvallah. Bizim karakter olanlarda ahsebat da. Gel karışan var mı? O yüzden o tarafı yok. Çektim abi. Hani İsa karışan. İsa karışan. Onu öğretin, onu öğretin. Ay gel buraya da korktum ne var sana? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hava İsa yok olsa ben ne olsa kesin. Ya vurma asgari gitmeliler. Öyle değil vallahi inna badiyan Kur'an'ı okuyayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلهي لك الحمد كله. آمين. إلهي صل وسلم على سيدنا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين. أعوذ بك من فتنة أصلح لنا ديننا أصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا يا سلطان العالمين يا ذا العرش العظيم يا مجيب الدعوات أنت إلهنا نحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بذنبك عليك اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا أرحم الراحمين استر عوراتنا وآمن روحاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات وآمن روعاتنا وروعات المؤمنين والمؤمنات اللهم أسلم أمة سيدنا محمد